Allin paqarin munasqa wawqimasi maynalla kashanki, kay chunka uqniyuq p'unchaypiña noqanchik paqaripiña tinkunakuspa kanchik. Seminario de enriquecimiento misionero kay paqarinpi niwanchik luchaspa Tata Dioswan kuska nispa. Usqayta invitayki kicharinayta Tata Diospaq palabranta maychus kasan kay libro de Marcos capítulo 9 versículo 24 noqanchikta sut'ita kay p'unchaypi parlapi awanchik nispa kay hinata. Chay ratu pacha chay wayñuchuq tatanqa qaparirqa creeni yanapaway ari astawan creenaypaq nispa. Munasqa wawqimasi ichapis noqanchikqa mana kay tata hina creenchikchu incredulidadpi noqanchik tarikunchik, pero manoqallanchikchu pasarqanchik chay tiempopi. Maychu sipas warmi Elena G. de Huay cuentawanchik imaynataqa paypis manchikorqa, imaynata paypis munasqa wawqimasi sonqo nukhupi karqa cierta incredulidad, mana crey nisunman. Imarayku, payqa Tata Diosmanta uyarispa manchikuyniyuq karqa. Iskay cosasta payqa sumaqta manchikorqa. Primero pay nerqa, noqa manchikuni ichapis noqaqa mana sina allin warmichu kani Señorpaq llanninpi noqa kanaypaq, mana sina. Ichapis noqa mana sina perfectachu kani, mana sina Señor ninchikta agradaymanchu nispa. Uqnin manchikuytaq karqay, salvacionta noqa riqsinaypaqqa seguramente kay sonqoy ukhupi nina laurayta sientenay tiyan, manataq kapuwanchu nispa. Ahinamanta kay sipas warmi Elena G. de Huay, payqa chayta manchikuspaqa mana parlay munarqachu Diosninchikman waqkunaman. Chantapis nin kay 1841pi payqa hatun campestre nin hatun reunionman rispa. Uyarispa Señor ninchikmantaqa payqa kallpachakusqa, atipanay tiyan chay sonqoy ukhupi manchikuyta nispa. Sin embargo chaypiqa mana kallpayayuqchu, manchayqa suyakuyniyuq lluqsimusqa. Pero payqa watejmanta sonqo nukhupi nin parlapeaq kasqa nin ¿acaso noqa merecenichu chay yanapayta kuyakuyninta Señor ninchikpata? Yanapaway Jesús, yanapaway nerqa Elena G. de Huay. Ichapis karqayqa mana sina allinchu qanpaq latuykipi. Ichapis sonqoyqa ch'ichi kasan nispa. Mana aceptay munarqachu Diospaq waqllayninta. Mana munarqachu Elena G. de Huay aceptayta Diospaq kuyakuynin gracianrayku salvacionta noqanchik uq dia tarinata. Pikunachus Señor ninchikwan allinta kawsakuspa k'askanku, mañakuspa Diosmanta palabranta yachaspa chantapis predicaspa chayqa paykuna Tata Diospaq wawasin nispa. Pero payqa watejmanta ichari manchikuy hamusqa payman. Hinamantataq payqa watejmanta urmaytawan chay manchikuynipi mana predicay munasqachu. Ichapis kunandia munasqa wawqimasi chay kikin experienciata pasaspa kasanchik noqanchik acaso mana manchikuyniyuq kanchik? ¿Acaso facilchu crey? ¿Acaso facilchu Tata Diospaq llanninman llank'ari? Noqanchispis kay tiempopi manchikuyniyuq kanchik, pero uyarikayta Señorpaq promesasninqa akakamunqa pikunachus creenku paypi. Entonces kallpachakuspa noqanchikqa qhawana tiyan ñawpaqman. Mana noqanchik qunqanachischu tiyan pichus tatanchik kasan maymantachus hamusqanchikta. Ichari ñawpa misionerosqa llank'arispaña karqanku. Predicarqanku Diospaq evangelionta kay tiempopi noqanchiktapis tokawanchik kallpachakuspa. Ichapis manchikuyniyuq kanchik, pero Jesucristumanta mañarikuspa noqanchik atipananchik tiyan kayta. Chay yachay karqa munasqa wawqimasi kay paqarinpi noqawan kuska tinkunarikusun
ayapagarin. Maranata sapa ugnikichispaj.